Svima koji menjaju telefon uvek se po glavi mota misao. Hoću li znati da koristim novi model, kako da prebacim sve kontakte i podatke, moje aplikacije i slično. Huawei vam pomaže u tome da jednostavno pređete na novi model. P8 je dostupan kod operatera i u slobodnoj prodaji u Win-Winu, Gigatronu i Positive Lineu. Cijena kod operatera zavisi od paketa, dok su pogodnosti u slobodnoj prodaji različite u zavisnosti od lanca prodavnice. Specijalna pogodnost koja dolazi uz P8 je premium servis, to jest mogućnost da se oštećeni telefon popravi ili zameni bez nadoknade, a tu su i 3 godine garancije. Aktivacija je krajnje jednostavna. Ubaci se kartica, uključi telefon i aktivira Google nalog, čije je setovanje isto kao i na bilo kom drugom Android uređaju. Kada je reč o prebacivanju aplikacija sa prethodnog telefona, savjet je da se one ne prebacuju, već preuzmu poslednje aktualne verzije direktno sa Play Store-a, koje su već predviđene i prilagođene za Huawei P8.